Omukazi ogu tumushangira omu Kayishe omuri Ntobora omu gombora ya Karungu omu district eya Bweju kandi akasi obu yabaire atekire obu esefuriya eteruka amaizi gakamweshuka gakamwosya omutwe, ibega hamwe n'okuguru. Trust nkikiriza nagira ngu agiire omu marwariro gatari gamwe na gamwe omuri Bweju kwonka obujanjabi obwatungire tiburikumara kutambira ekizibu eki aine. Kantekire ebihimba omusankina kinabe ndiyo ninza kufura amaizi omu bihimba kinatiremu ekiti kyakora hariya ananka ayiyega. Ogu nobwo arabe nayenda okuza omu marwariro amahango okuraguza nagira ngu taine bushoborozi ahabwa obworo. Omushaija yiza yasohoza munonga kiyasowize munonga yanyuhuriza owa muzeeyi. Muzeeyi yangurize ebibanza, muzeeyi yanzanzaba nekya muzeeyi nanzanzaba konka nindeeba amagara ganje gatakakizire gye. Tushaba ebitongore empahwezi n'abebembezi ba gavumenti abari omu Ruhweju n'abari aheeru ya Bweju ahabw'omumbere tukurabamu n'abakwasa kuba nibabasa kutuyamba kurugirira barareeba amakuru aga mbaase kutukwatiraho mutuyambe omwana ogu mbaase kumugarura omu irwariro muragurize kandi abumwe akagaruka erugurakira. Kuwakubahurira emboozi egi kandi oine obushoborozi okuhwera omukazi ogu ndabira ahari 0775561143 eri omu maziina ga Richard Musinguzi ishe w'omukazi ohiire. Abakubaasa kuba nibareeba omurango ogu kunkwatiraho omwana ogu nkamwisa omu irwariro kubasa kutebeekaniza amagara ge bakampa obuyambi bw'okumujanjaba n'abantu abanyambabazi abakwasa kunkwatiraho kurenga amagara g'omwana ogu gatebeekana. Gashakwa Juliet Charles Sima.